Možda ima još, ajmo potražiti. Čudnih slatkiša našla. Jao, idemo to sve sad isprobati. Pozdrav! Evo, vratili smo se sa divnog izleta. Da, tam gdje je bilo divna priroda. Tam gdje je baš bilo lijepo u onoj kućici. Tam gdje sam našla one ljuljačke i sve ove čudne slatkiše. Tako je, sve čudne slatkiše. A mogli bi sad probati prvo šta bi htjela? Picu. Ajmo vidjeti pizza, vidi kak je zgodna ova kutijica. Ko prava mala pizza izgleda. Ko ona kutija za dostavu. Da, ko kutija za dostavu. Ajmo je otvoriti da vidimo kako je. Wow, sve slatka. Vidi kako ima unutra. Ima na sredini pravo malo gumeno jaje. Da. I ovi medvjedići se pretvaraju kao da su sir. Kao sir, evo tu isto imamo neke kao masline. I špagete, i ispod trokutiće. Da, gle, ispod su pravi trokutići, kao da je pravi komadići. Imaš pravi stak, vidi. Da, ovo do zada je čak mali karton, kao mala tacna na kojoj stoji. Da. Evo, mislim da je pravo vrijeme da ju isprobamo. O, vidi, ima još nešto, još jedan najlon. Da ju pogledamo ovako uživo kako izgleda. Bez ovih najlona, vidi je. Šta bih htjela prvo isprobati? Jajec. Malo ga gricni, pa mi reci kakvog je okusa. Jako je gumeno, mi se čini. Jako je bilo. Da vidimo. Jaje. Nekog neutralnog okusa, nema baš nešto posebno. Da. Sad bi mogli probati malo špagete. Može. Svaka po pola. Kak je dugačka. Evo, malo si trgni. Malo ću se ja otkinut, da vidimo. Špageta je fina. Meni ima okus po maline. Ja sam mislila da je jagoda. I ja isto. Tu nešto, između jagode i maline. Ovo mi se čini da su male bananice. Ja sam mislila da su naranđe. Ajmo probat. Stvarno su bananice. I hoćemo sad svaka jednu. Ili ćemo evo jednu podijeliti? Ili svaka jednu. Ajde. Da vidimo. 3, 4. Ovo je jako pijenasto i nije loše, fino je, jel da? Oni smo medvjediće probali. Medvjedić, ajde ti probaj medvjedića, malo mi malo posta gumenih bombona. Evo. Medvjedić nam je okusa. Jako da. Šta ćemo sljedeće? Lizu. Znači ovo nam je
lizaljka, životinjsko carstvo. Kako izgleda. Unutra nam je mali mali lavić. Ili mačka. Fora je. Da, baš je fora. Evo, gricni malo da vidiš je li dobra čokoladica. Fina? Je ukusna je čokoladica, pravo životinjsko carstvo. Šta bih htjela sljedeće isprobati? Baš sam ja mislila da bi mogli ovo isto malo tu čokoladicu. Ovo nam je mala čokoladica minis, mali minis čokoladica, neka sa lješnjacima. A mislim da nju možemo ovako samo otvoriti. Evo da vidimo kako izgleda iznutra. Mali keksić. I opet ćemo morati podijeliti pola. Ajde ti prva. Pa mi reci. Fino, kakav ima okus? Po lješnjaku. Fini lješnjak. To jako je fina. Da, sad da vidimo šta ćemo dalje. Još jedna čokolada. Nina je napala na čokolade. Ko zna, možda ima neka fina kremica unutra. Da. Ko zna? Da. Probaj. Mislim da se ovdje otvara. Jeste. Tu se otvara. Pogodila sam jednu. Čokoladica ima samo crtice, nema točkice. Izvoli. Prvi gric je tvoj. Nema kreme. Nema kreme, obična čokoladica unutra. Evo, fina čokolada. Da vidimo. Nije loša. Nina je izabrala ovu malu kravicu. Znači ona nam je isto gumeni bombon. Vidi je. Prava kravica. Da. Eto je glavu. I ovu nogu. Ajde, gricni. Ome si je gricnula. Evo. Kola. Fina je kravica. I kao malo limun. Ovo bijelo mi se čini da je limun. A ova gore mrljivce su kola. Ovo su mali mentos bomboni. I od voća su lubenica, limun, borovnica i jagoda. Bravo, eto sve se pogodilo. Znači vidiš, svake su različite boje, znači da su i različitih okusa. Ja ću gricnut malo ovog zelenog. Ja ću ovog. Znači, fino mi lubenica. Ti si uzela šta? Sljedeće bi mogli otvoriti malo, opet čokoladica. Ali evo, Nina je izabrala $1 milion dolara koja nam je čokoladica došla iz sunčane Kalifornije. Pozdrav. Kakva je? Bilo bi dobro da imamo $1 milion, ali nemamo. I ajmo je probati. Ajmo vidjeti, sad ćemo ovako jednu kockicu tebi, jednu meni. Riks. Nije loša čokoladica, fina. Ako je fina. Slično je jako kao životinjsko carstvo ova čokoladica. Ja bi Nina sljedeće, evo isto razmišljamo. Znači neke duge, piše da su kisele. Znači ima 6 boja. Ovo je dugačka. Evo ovako ćemo ju prepoloviti. Malo tebi, malo meni. Malo je onak čudna meni. Slatka je, a kisela je, na kraju ima neki kiseli okus. Mislim da se tebi sviđa. Meni baš iskreno i nije nešto. Sam cijelu pojela. Vidim. Ovi, znači, Kviki Gric su u stvari obični Kviki Gricovi, ali Nina ih je papala zadnji put dok je bila jako mala. Pa smo htjeli da ih može usporediti sa ovim čudnim Kviki Gricovima koji su od jagode. Pa smo zato odlučili staviti ovdje da probaš i ovaj Kviki Gric, da znaš zašto je ovaj u stvari neobičan Kvikić. Daj rukicu. Evo, probaj si. To nam je slaniš. Slaniš, da, nije slatkiš, nego je slaniš. Šta kažeš? Nije ti fini. Ja obožavam Kviki Gricova. Meni nije fino. Meni je jako fino. Od meni je tak. Tak. A treba mi je fino. Fino. Možda poslije onog kiselog ti malo se pomiješalo nešto. Hoćemo sad usporediti odmah sa ovim Kviki Gricima. Znači ove su nam Kviki Gric sa okusom jagoda, sa bijelom čokoladom,
Mnogo fino. Evo tebi malo kuglica. Kuglice se vide unutra, znači bijela čokolada, imaju po sebi jagode, rozne jagodice. Da vidimo kakvog je okusa. I unutra nam je kao neki smokić. Ukusno je. Samo cijelu foru. Jako li jako. Znači ova je u limenoj kutijici mini. Znači isto su kuglice sa nekim unutra kao smokićem. Evo sad smo otvorili ovaj dio. Sad trebamo otkriti, ovo je jako zgodna kutijica. Vidi kako tu isto mini od ozada. Mislim da je ovako. Vidi. Evo daj rukicu. Još sam bijeli moljke. Evo da ću ti jedan bijeli, jedan crni. Da ću ja probati jednu bijelu. Nisu loše, ali su puno tvrđe od ovih kviki. Da, ali jako su fine. Da. Šta nam je ostalo? Imamo ove jelly beans različitih boja. Znači različitih vrsta. Ima različitih okusa, 15 okusa od ananasa, jagode, kivija, breskve, limuna, višnje, mandarine, vanilije, jagoda, cheesecake. Ajmo sad mi to otvoriti da mi to probamo. Sad ću to ja ovako, znači vidim. Baš su stvarno ko mali grafići. Da. Jel da? Ovo je rozi recimo. Ja. Ovo je jako ukusno, ali ćemo probati još koji. Ja bih htjela još možda ovaj naranđasti. Ja bih htjela ovaj. Ajmo vidjeti, naranđasti je mandarina. Ovo je stvarno okus mandarina. Ovo je stvarno okus više. Ovi mi se jako sviđaju bombončići. Da vidimo kakav je taj plavi. Jel možeš pogoditi od čega je? Borovnica. Prefini su bombončići. Jako. A mi smo probali vaniliju. I ovo je seme. Vanilija je čak ostala tu negdje unutra. Pa vidi. Nije ti to vanilija, nije nič. Uglavnom, ajmo sad na ove pucketajuće. Koji ćemo prvi? Znači ovo nam je žvaka, pucketava. Sad je samo pitanje da li je slatka ili je kisela. Vidi ima različitih boja. Ima i znači nekih rozih, nekih naranđastih i bijelih komadića. I 4 sad. Pucketa. Osim što pucketa dobro, okus je onak ništa posebno. Da vidimo, znači ovo je smeđi. Neki isto piše da je pucketajući bombon. Sad ćemo vidjeti, znači da li on pucketa jednako dobro kao i ova žvaka, jer žvaka je stvarno pucketala. Znači ovo nam je samo krem boje. Sad. Kola plus malo pregoreni šećer. Tako neki okus ima. A pucketa u stvari još bolje od ove žvake. Evo ga, čak i pod prstima, možda čujete koliko pucketa jako. Neki gunpowder, znači neki... On čovjek eksplodirao mozak. Eksplodirao mu je mozak. Ko zna šta je ovo? Ovo bi moglo biti kiselo. Ovo su neki grumenčići. I sada, ko će biti hrabar? Ja. Kiselo, a na kraju je ispod okus neke maline. Malo je kiselo, a na kraju nije. Ali moram priznati da sam očekivala puno gore. Ja sam očekivala malo bolje. Ali nije loše, evo sad žvakica fini okus ima poslije. I sad nam je ostala ova fina žvakica, da vidim. Ima isti okus fini kao i prije. Bože, miris. Ne okus, okus još ne znam je li isti. Tu sam stvarno žvaku jako voljela dok sam bila mala. Evo ga. Ovako ćemo otkinuti, izvoli. Ovo je miris prefino. Žvaka je jako, jako mekana. Moram reći da je okus nepromijenjen. Bili su nam super ovi slatkiši, neki malo manje dobri, neki su bili odlični. Ako se vama svidio ovaj video, stisnite like. Ako želite vidjeti još ovakvih videa, subscribe.
subscribe. Vidimo se u drugom videu. Pozdrav!